دیروز، dün. من میخواستم به خونه برم. Ben eve gitmek istiyordum. من میخواستم فیلم تماشا کنم. Ben film izlemek istiyordum. دوستم زنگ زد و گفت Arkadaşım aradı ve dedi من میخوام یه ماشین بخرم. Ben bir araba almak istiyorum. تو پول داری؟ Senin paran var mı؟ من گفتم Ben dedim من پول ندارم. Benim param yok. ولی اما من میتونم پول پیدا کنم. Ben para bulabilirim.